tukuburebe bakora ibakuteka engaro nicyo kiri mu kibatahiza nibo bundo ryokwe n'umwakubutine kasente ningo ine kace orukujoto bantancine nkahi ntwenda tukuhereza umuhimbo bwo gukora na kace akoine then ebindi nibiguma nibiyongera tune mpapura z'amakuru twinine binjo programme eji ebyota shemeriro kuba no fera ekitukushaba reka ho TV yawe ninga twegiteho social media platform zitu TV West nehinda ejo niyo Facebook yitu #turimuntu kosa eyasisimka ninga no wasa kugenda ha Twitter ninga shi X @TV West UG yeso following #turimuntu kosa eyasisimka dero tukusiho binji ebitwini no programmage kubuzi nyamukano jire tinjire ashimbe neza yonta nimuna benambuza naye buza ninye captain na ataro tumukuzana mpira kama matinjire mbene ndgatungamo abizire kutuzicira umukaro hara tubentusheneceza nko witse mu rushoma tubasima munonga yesa abantu binji bizireyo sa mucunguzi witero C5 ayizire yatuzicira abataka baruhara ntubakunda wabireho mwebembezi wantungamo honorable Rukuta we bare kwijana n'abandi bona batuyambira tutushendekeza anko witwe kayarushoma tubasima muno patano anko so mwene byanya mukana tinjire dear sorry abaferirwa mwena ntubashashanimwe abo kubaje n'akabengo katasero mu cyo kwena ngutena tumanye ubanije obatije obano kugeza abo kugeza abo muntu akuzura batakuzire agongo magaraga handache kandi tona nicho twubarira and it is the only thing that one owns on this earth rufu yawe niyo erukubasa owninga wenka nko muntu tino ndisha kubasa kujukwataraho but ntubashabira okumuraje kandi tonshaba bagumaho rahanga gume natwebembera umuyo yatsigira owa yesero mwezi agume nitwe okugira ngo nitwe tukabasa guma tutambura mahande shemeire urunaku kururahike urufahirura twizirire rushange twezire tubase kugenda mu magarago aguba kweta agatahwaho life after death edakika ni 15 ezango mushayiti yo kubanza nico butungi charity nyine Jemima Ayebare ajengwa kanaro ngombe ndeke kongeraho nonga twatiriya konkambwe na narongo kandi tyo tutambrani mpaka shahisha tu okubasa kurangu twabasa kugenda twabasa kwihana umuhanda ngo kuyachigamba twine Gideon Senyomo eja kwa naturetera ogunomo ata abakutere bishano kajote obana imagininga obana arebe kintu dena kitera obana adiratanija kwa natutangaza ibintu ebyo okubyemerire nibigoba bita berumaka sente ninga nobo shomere ninga noboryaho ateija bwija nsako atumwine Gideon Senyomo na omurimo gwanje omukasheshaka beit kandi ntwongera okushashana beka ya Karoro Okrut businje urugero magaragenseji birayo umuntu muhango omu Uganda omu bantu mwe ntushasha nimwe konkano kwebiri no mowa no lesi to inde cyo kubasa kongeraho ninge cyo kubasa kwiyaho rahanga yaba yacwiremo bitahasigara abanyamukana mwe bari kutonda konka at least tubashyira twaboreka muntu bakunda ite tukarjira yaho kandi n'ibindi bikwambiyongeraho relationships zite nimwe inkuru munonga okutanana nako akuwininga tubasa utafuna goals ko kandi cyo tumanya numutukunda twa organizing empira nkejo mukija omunamba mpango munonga nchibanchi tugarizamo amani mwe barekunda Radio West mwe barekunda TV West kana nebindi bishweka ubunde bitutarashire mu butwa bintu zane mpira yecinihiro tokamanya heshayo na mwatweta ntubasa kwija tubataya ire abonye bahumwire abo witu only that tubashoma ba P7 baramuntu bakora moko so probably Friday ninjira no baza kumura unatiyonko official date yukumura I think so private abamwe bahumwire exactly njo nanimburiza ko mwana wanjye tiri mwarambura iveti inebisubya konguza inashomire tachiro complete ndorso address baka yeyera nafamuso anyways ebyo nimbani nganire byanje ko muntu konka
abana bitu bagarukira muka tubase kubatebekanisa je bamwe mbambagira ngo angwizire kwakira school fees ngwe nakahumuro naka weeks zingahi but twene byo twarabire mutine kindu kire abwe cyo mbase kubareberera Gideon Senyomo turaje twamanya ngo wahitire aha munta ino murumo gwa rukora kandi watsuga wataraganisa ngo waza kuronda ata Gideon, good morning, Jemima na Charity. Akashonshoshe n'umurimo gwanje turinkati ya murembo rwambara. Numanye mirimo erigenda inhetagamu obukodyo nari okangaho nari okutekateka amurundo ogutwize mfirebe mirimo etari yemwe nemwe kandi akashesha akanyenda turebe omurimo gwa art orukoza omukono gwawe engaro zawe okubasa kushirira sente n'ebindi nkebyo amurundo ogunyenda tayise omunyeto omusigazi akashuma yasharamya janga akanjino mu artwork eje baze kumpereza echo kurya noha okutondije oguni junior umurimo oguyakeza makira tugambira junior nanshaba nkwiboka kida kikibirisha tutuze live at TV West otugambira amazina gawe gonyine umurimo gorukorana na obagira Nabanyeta rutagamba Mark Junior. Okay. Ni go sizina Uta Black. Yes, as an artist. Okay. Tugamba mu mugwa woko. Ni interruption paintings na persona pen. I think cage. No rengo chine cha culture. Ni cha culture. Ntwaza kuchira. Ankole. Orebente. Itungo. Itungo. Mas mano mechi kuma isomo mu Western region. Ankole yiti. Entezi necho muhendo munonga. Okay. Munonga koko lichikora. Abantu bwenu kwenyine bashikura. Enshonga kwatirine abachintu tanka abantu nkaba jire twaza kuza atwakeji umisha then tuganire tukusiga na mnonga tukonja kusiga wotakufayo na mnongo gumwe wa TV West onje kushobora na mongo go ogwalyo natureba akarunja kari umurimo gwa bwacho mirimo yona washazire mukuza umurimo gujiri ejekeri passion yacu ni chikunda nko muntu kandi nico chikuntwara robwire kunyawe bitekateko sono yinkuburira nko muntu umnyitari yo kwa natureba yaba passion no kunda okunda umurimo umujyanira kuzo umurimo gwa ashime kuba nakora kinashime kuba yashime kiri kwingana ki umuntu we nariyo kwa ari ahera nabasa kujiza ku murimo ari ahera nabasa kwijamo konke kiri kukira yo okukwata talent yawe no bwakushoma no bwakotashomere chikulo ine talent yawe no basachikora nasa kwebuzo mazire mbwireke ana maramo bwire mwinzi okay naisimi yake nando kudrawing okay yes konka then professionally imyake myakena omunyitansa kuba ariyo na kurebe gishako nka yakunda kuzomurimo nara in that passion nara in that skill nichitagisa chikwika amyake no rugendo rwawe tubasa kutuganira obani nshobora nteje kiri ekigambo consistency utakageza mu kwihama amaso okay kwino ino kore kintu chikunzire munonga kandi waza kora waka yawe mayengu nindunji o producing waka iri a level yawe ngomuntu jugura bije bakurebe barebe wake boniro utakashwaze kintu cyawe ngokora kikuru tugamba gendo rawe okashoma kiri kwingana ki wije watanu kota wazankahi akwantu kureba cyo cyo cyagibika mu rambara obo kureba ogumusigaza ari cyari nakora tugamba gendo rawe nyo ndi umwana wambara ngazarwa wambara mu kizungu nashomera Centenary Standard School primary yona o level na za St Joseph's Vocational ataho passion ya art no yatandikira abo kwankani ikora na woodwork ka vocational study ati twaza crossing akache tuteria stand area stand irahumisha stand irahumisha twantugamba kusiga na mnongo muri bwa TV West nabanaenda tusije ninja twaza kwinama mukache tuganire tukusiga nuwasakuza umutarebe cye kishani are ate kishani cincho ciye it's an abstract na combination ya humanism noreba han face yo muntu konka nkageza mu gichwa kanisa kora so muntu naturally aine skin ero kushishana konka inaho kikaraite kachitera ukashanga mahasha ininga then hata tasha ininga konka
ati ine bintu byinshi nobasanje kuzabuza keki nkoko nakikozere na colors then leka nkoreke kiriya nkoko nakikozise na obo kuchiyayo keki ne cyasi echa ne cyasi ne Kirugayo. kirakozise colors Okay. Ako nto numuri wa TV West takayikira akashosho kikari henyi tugambe abikwatine no kutasya tugamba ekininda yakikozere omu rupapura is it paper is it wool is ubu no mwene okay no gusubabuti then no painting konke bino bazu no byega university biro kanga paper 2 paper 3 paper 6 engineer campus ni painting na ni painting okay it's removed as well yinjira mu misho tonje kuganira hata omyakena tubanze tugambe aha mu rumo okutasya kwawe namugo wali I talent and skill is consistent okutasya anaza kutasya kutasya no ine kwe branding no ine kwe branding abo kuri waka but it's bit okay but it's ni binji mnonga so uchirira waka yawe ngoko wachiko twantu kuza peace leka tugamba peace sales omuntu nayinda kwija kuhereza sente omu artwork age peace no bano jukuza singa no piece ni tanchira milioni mu kugaruza higo miliyoni mu kugaruza higo peace piece obotire mukiri kwingana ki no as a brand as a brand time yacho materials then na work ethic take mu discipline take miliyoni mwe no botire mukiri kwingana ki Mbati na mkwala nkata. that is profit gross name para digital Yeah. paka chombe ko cha GBK junior ogu no bya fayo bya atwa kwa nanyimbe ni atwa 20 obano te gross profit mtara 5 gutuko habe mye tunamwe yoko Nito mutakarishiraho kwe yesiga. Kwe ichiriza. Nimba habula mu following dreams zanyu konka mu kurikiza abazire. Okay. Kurikiza muzire wawe. Nawe yakuyambaho no wahirwa yata kache enyuma akari mupassion yomuzira akari mumuzire ukhaborana no kuzo mbyeki yego mama ntakanyiriza muno then natata wanje na artist so otko cha kusiga siga ota ata I have to sketch this inakufuna inspiration. Okay. Yes. Okay. Then it's tungambele sisi. you do the sketch you do the I do the sketching. the shame kumbani communicating The message has to be there. okay So njojin kubirinjira high. okay Konkabula artist in the price tag. ati price twareba miliyoni imwe tokashumye okacha hansa aho ba previous akampura aliyokwe aliyo nareba TV wese jesha akabina ndisha nikechi na mnongi to aba make ba Gideon Senyomo tukore Asa echo ni chirunji they say in marketing and sales when you why is a level ama 20 cent ngoma zima kanti ni tunachosema na companies za man sitakosa gambambe kwa hapo ndani ya marketing they don't move by echo barko they move by echo mutiaza kwa they look at comfort they look at style they look at everything thank you for that obo umweji naenda kuiza kushanga ukabe no basa kumweje sana kumuhabara Mweji tine shonga no mweji wewe. Okay. Tine shonga no mweji no izam tuganira. Nikugambira yuko resho rwano kora wax zawe. Cheche. the passion to give back
Yes, fashion to give back. ubu tukendera na mnongo mmoja aliyoka aliyo nakwebegesha tugambe bigambo bibiri bishatu bitano obo okumeza n'inamba yawe sima ko bari barebegesha tu live at TV West obaherize inamba yesimu bije bakuronde social media handles bije bakwaba Nyine socials ina Haro X Uta Black UTA BLAC 3809 0705 863809. Your business number one on your WhatsApp. Manevi in hotel. Mijebek baritena business Of course. Oyo TV West akashonsho kino murimo gwanje amazina nsenyumo Gideon twino hatwino mwami Junior izimi akena omukincha atu akagamba cyongo yabazire abazire ba Junior akankoso mushogunanyi kubasima akuba hariho umusinje kumutira kandi umuntu nakunde kintu nakunda eco cyari nakora agambuka kamera siburi Yo munyambara mwe nimbakiro muri mbara zina hati yambara. Ni yabazana TV West mwe bari no. Priva not Priva Jemima na Charity kandi bagaro mu studio tugumize muna program asimuka nasikanse nyumo Gideon aho murembo rambara Baba kutuletera Junior Okay, that was wonderful. Ejo nemermo yemukono omwana nashomaga hanza rucyeguriramu atunga support yomuzire. Thank you very much. Kandi tacha kungo amanya ko they are very supportive and may his mom rest in peace. Atoka rwoma garage stage bitahasigara injangwa rumuzire ko nyapati kuzana umwana wawe ahubwo kitesha rukunda na habwa future ye ande cyashemezana mark no kugira ngo watane cyakugira ngo branding. Yes, kwe branding ukaje to know nshanjire ba artists abandi bariho konkanyo we nakitandikira ngahi okubasa penetrating kurunje market kanye nkabasa kugira kinayikorera kandi yaja no wambara no munyambara. This is Mbara's art period. Arimo nakora je bishani bya nabireba and of course washango munyeto nkogwe ejeshaha yashire aha muri mugweye ntiba kiriye kintu curunje munonga bunda bazire mutakamara abana banywa mani wareba yaje nako muri byo kutere bishani ukaje to otoyihe mogo go kusiba no sige bishani nore we yaye branding aja gogo ngwatura nakorebya umwana no basa kumusupportinga hati yagambira sente like peace za kubasa kuyihamu kandi ati imagine yaba ine support ine resources buri kintu cyona kiro njimaisa nabasa kukora je ndukushanga amyaka yeye at least ari muna atasya ari habinji hatitaki mucire arire yashemerire takumanya ko kumwazo kandi ine spending ati we naza kuziyanga ebintu by'tukwenza ugambaho ntwenda tubatayire turebe buri kimwe cyona ekimwe muno mutahengaro obundi ari okwe nawe akaba motivated amanya to bundi nuna kwatine kasente ko kani mbasa kwega skill to sirentere ba mukuru wihanga arugamba kintu cyo kuskiringa kufuna umwuga guwa kubasa gukora omwe tubitekateka ngo nebyaba baremerewe kushoma nitwenda kubaho cost of living eri mune yonjero mwihanga so twine kuronda emiringo mirunji eitwa kubasa kuronda mu sente wabare munonga Gideon Senyomo abo kutuletera Junior kandi mpamya ubundi ni wowe akuboriyo business ni yemwe tokejire kwe brandinga bundo no basa kugira ekiwamwegera program ekiri simu card chikwinire binji nko bwa hatikatizo mukwamuno kace tuzakuba tugarukana impapura z'amakuru urupapuro New Vision hamwe na bukede twabitunjire omusiriyo zitu utakargaho Nehida, 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 Nehida.
Naze, I kept working even after I saw the rash. I was scared to go to the health facility. The mpox got worse and I stopped working completely for 2 weeks. Imagine how can a border rider survive if nobody wants to get closer to you. If I had gone earlier, I would have been treated sooner. People, don't wait like I did. Protect your family and community by seeking treatment immediately you notice any symptoms of Mpox. For more information about Mpox, call the Ministry of Health's toll-free line on 0800 1000 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from UNICEF, WHO and partners. Kunatandikire kurwara ibihere nazo marwarira ashatu gonaga hacyaro okakikiriza rero nabo kushoza senta habazwo kwesimura ubujuma nabumira nangwa nebikatu babintera kunga ngambire tine cyankolire nkanta kumanya ngo nyine mpox ahi nagire kucebereza mpox nkaba nashowizo obusente bwanje bwona ubunabire mbikire mwene nyifuza abo ngitareceberizeho nkanta rashishe sente zanje nobwire kandi nza no kukirajuba kora rebo ruhere ninga shoke hura mu rushija ogenda yirwa rero kuri hiyaho naho oyekebeze ecyo nkiza kuyamba ubutashisho bwire hamwe ne sente zawe okumanya biri kukiraho tererabe kitongore cy'amagara ahanambe gitari yo kushashurira note 8 note imwe note mukaga ninga shoyoherezo butumwa habwabusha ahari your report ahari 85 note obutumwa obu nubukushikibwa habe kitongore cy'amagara n'abatahi babo. Nehinda tukiri mu tugendo mission na program Shekanyenga baje munanyeganira niba tutakazimayiro kaje bakamambira program twinira binji kandi kufasha gambe abaza makuru twazitunjira aha twazakora new vision yitu akashekera izoba nibajafate probed in 53 billion shillings government payroll scam. Professor Balunwa among accused summoned to court ezikwatirine na sente ezikwingana ubuhumbi 5 kana wajangweje government payroll scam ebyo kwenda kumanya register no kwano bushanga page ya kashatu nebinji Museveni tureba biratayire abari Kairo yesterday deba habebembeza babiri bagambireho izoba eriya nyumwe bazo bakuretere bikwata ahamagaraga okurut ogwarujire umagara abirari instrumental abirari akaba yabiro minister umcapacity nyinji namba majambo Carol's fight for women emancipation second committee to oversee elections set up yes yakabira kanakaza kwa ekebiro wabe nabishatu okwezoku yetunjiri citizens manifesto 2026 Uganda wera benetera akaruru ningashi general elections baja voters want solutions to unemployment mbajangwa bizibe biri muno biteganisa abanyarwanda binji kucire minyeto n'ekintu cibura ryemerimo. First Lady calls for unity in NRM party primaries zirujiremu ebintu bebitanguhi abantu binebinega hinabana muno baza ku party yabo ningashe kigombe cyabo cya NRM obundi kitaterera jemu na abantu bagarikane
voters declare unemployment bakore so bundi nibajyangu abemeza barazeho muri ngo cyiciro cy'emirimo mwachikora amakuru menshi New Vision burakashatu utakafera kwetunjira akatabo kawe akatoto magazine abana bite cencereka New Vision neza kuyambeka yawe yona egume engaged tureba bagamba cyo cha leadership auto ba prefect service kwatu ino mu mashomero gitu umwana wawe ubundi ko yakuba ine interest on bintu ebyo ko bya leadership nchinche ndani wonko muzire supporting teachers making a difference campaign manager mission then baramuno bagamba ibintu bya mental health umbana bizubuko muteganisa abazire tugezo kutunga obwire tutamena abana bitu ture kubashasha tumanye katika yabo utakari umuntu mwana haya yine ukaza kumuzuma utubiti umuntu ukora cyo yanyigize turebe kungo bwabana nice bintu bashasha nitoka bazire twabayamba sare materials baskwetera muri New Vision ndeba chemistry njiji nango New Vision ti yakomaha honko mu Uganda ndena nebyaheru yihanga nabaja Cameroon. Herdsmen ejected from West Nile with 20,000 cattle. Ababa nabarisa bako nibatambara nente zabo obwahati hinava hine ababene baruga Cameroon kunkati baba binjire omuri West Nile. Then twakuretera handwara ya diabetes jinendware rimunete gansa binjo muri twe nibaja kunkati negumane yonjera tunjire ukabasa kujimaintain ngota umuntu ukagumza muno ukora emirimo yawo takafera kubitura mpaka ora New Vision twazo sports amakuru minji yes kafu njije bajereta manebere muno bigenda nibajambu Serun George suspended sebagala injured ebikati na team yitu yihanga ya Uganda Cranes kandi bahati hermonezana umupakezi za CHAN 2024 yabana imfira yitira benega kabore batimuzi ezindi okuzera munzi ukora byona babikoretera nibakujambu bine binji Okelo mutakubwa CHAN Stars yes Alan Okelo ngugu no bakwereka ubundi goreza tutebire nane bindi binji Buganda adds badminton to the sports calendar manya ebikusinga ho amupirogu then mpakaze motoka eza football reba kubazi launchinjire kandi obwahati nahibarabe atireyo supporting team yihanga hari kugira ngo buri win ibaragume ikora single mpira nabaza ko nabahereza million 20 billion zu president eziyaraga team yihanga supermarket special stations ba agents bitu buri hamwe n'abaraze cyangwa papara ora New Vision ngo shomara gave nakshoma hamwe n'ibindi binji ebusinga aho eka television papara ora bukede orunoro rimi Uganda hana bagira nti omutemu genze ku kanisa nawo obujulizi omusumba muyitide police ne mukwata amakuru gari yaha kugwajenzere yaho obujulizo burukwata hariki aho kwambarika ngo nomutemu atemu iroha kandi ekimupikire kugira ngo azo mu kanisa ze kwehayo niki amakuru gari yaha ebine bya Revixon hamwe na Desire Ruzinda jempanga rero gaho witu ombabure manyisi ibanda okay babire ne kubira umukoro gw'amani mnonga ogwishikirwa abantu bamani binji nabwo cyo wanonda rwabukedo shitamenga hariyo mukashondo jotche urushome byona noija kwa no cenga no getegereza obunkenke bobade buji obunkenka te abo babuvawa atenga mwana mwala chakoze inaba abazadde kitwagala so nje ndorebeyo olero yada bunkenke wazi Putin yesunga kwemara goga ku Donald Trump amakuru garyaha
ogwe ni owa America Donald Trump hamwe na mtahiwe owa Russia Vladimir Putin bari omukwekore bitari bya burizoba papura ryaha rutunje noja kwa nomanyiro kufa aheru yihanga police yode 20 kubyo kubba boda ne bazite maspeya echo nico cyahanjire nico cyakanyire nabwo echo police yane bakwata ne bane yongera ubundo Rwachi URA irinyirire dembe lyabanyirwa emotoke nkade rwachi baziguba batereke mu kapapura rwamkererya then ahantu bajya bacakungubagira ya minister Karoro Okolot bahendeye amagaraje rangamtire nabo cyo basakureba abakiriho bari umbusasi aha wo kugenda kwe insitano yebyo bufuzi na dara mu kisera kino kintu kikuru nyo kumanya biva wabiragawa ntyabanene berumbye kubifo bya sek and this is none other than NRM party bakungu ba NRM buri omu akuta akadingidi awangula akaruru inde bahona munywani wetu Christ baryo munsi Chris baryo munsi minister na baryo munsi taneji IC Singi IC Tumukunde Rebecca Kadaga na nabandi bona nibenda kuzaha kachika kakuru akeshibine cha NRM aka sek sente nacho ne kintu kikura haboko hatari kukora birobwe tine yuko abekinawa barazamanyi mu kwegata mu kusasura siringi bibizoka orunaku bawezeza obuhumbi musanvu shiringi bibiri hata ariyo mbuhumbi mushanje money kandi zibasa kudire kizabagasira ahabwe cya bibiri cyonka kitecho batura bagana zambase okuhendera urupapuro ru na nebye mzano aho mbaye bana ati babagumu nindeba arase cranes wenefuna sente za president anyoyo yaturaze urupapura no rwa bucket nikiriza mbase kuhendereraho urupapuro ru kureka ndukoreke fesi yarwo no rwashirinje rukumi rwonka abanyoni bajya mu kijungu nabaketa kasa kandi abo mu amucurahiri nabaketo ruti shirinje rukumi zonka uba 1000 rutunje noja kwa nomanya yebiro kwogaho na New Vision na shirinje yankome bizonka no basakure tunjira urebe amakuru agijamo ntwisaba budget boutique uri umwana wo mwishi uri umucara uri umukazi no yenda kujwara okarebe kaje no zambaga no za interview no hona ho kuzabura mwenda gona bagukoretire abantu bashangwa umurembo baraha yes opposite na Central Market Mbaguta Waso mkorido noza kureba eduka ya budget boutique bakwinire ebintu birunje munonga office corporate weya bacuma cyo nabakine na niwe kwenda kuza auto bundu kuri aka center ka kashemerera niwe bakuretera ibi byona ibyo kwenda uri umushubuzi ubundo ineduka no yuzayi wakuya stock yawe tayi na budget boutique bakwereze emyenda minju munonga kunka kandi erinana akabeyi akakubasika umunya Uganda batera simi yabo no tumushanje noti ibiri ashatu nemwe anani ishatu ashatu nibiri ugambe nabo bagambera umukoro goyine nabo bakwabure ngo ajo areci nco kiri ya murembe ningajo areci aba budget boutique bijagarika mu ebzu byabo ubundo munjwara yo mwana wo mwishi hamwe na numucara program ya sisimka ekiri munegendo misho bantu mwe tubinire binji mutashemekwa n'umufero okuseshaisha tu ntuzako waturi yako nko bwa hati kati zo mukwa muno kace ntuzako bantugaraka mutakarugaho
habwa hormonal changes no asa no kufuna severe headache ninga shoshanga uri kukwatanisa nkamino gakushasha munonga kandi utine muri no uri kushasha really yes hateje nayo nimba nyine kwijo wanyu atkoro kwijite twashanga utine kizibecho then hati now instead of now kuguma tujyo mukana we now start consulting ba gynecologists na physicians kureba the other part of your health ni wakandi na so hati ko kwijiwe umukazi yija akakuja ati ninshashe rino naruma ukaguma mukano noza kuhendera kwiramina gatagire ki agatine shunga so wiro bwinji kuri kawachekinga bareba ngo there is no problem kora karenyo nabareba so kukushanga atari yoshize bucona yes now you start calling a gynecologist yatine ka gynecologist ojuro tashi gynecologist no ushobore ba physician abakore abya bakazi yes physician abaje no medicine bakora tests kureba hata umwe wasa kushanga ko umuntu ayine ka pressure iri ku leteri no yashasha hati wo focusinga hari ino hati wakurira ine ryo kashanga pressure yagumana yongera no buri nkaho noranga umukazi yazo musho inde cyo kwa wa mutambira ruyare so that's it with the pregnancy then ni show chiri somehow related na diabetic na pressure hata ba diabetes bo kandi natural umuntu yaba shukari ayine agwire shukari already shukari hino ko ni kugenda eka nafu onanka umubiri amana gumubiri gakagera gakacendera satsi kuga kucendera hinabo kushanga bine shukari eri controlled yes controlled ni kimanyisa ngo no mango yine shukari uriyame bazi ya shukari no yechebera shukari almost burizoba kasheshe yes then no na diet iba kutireho kugira ngo no monitoring that exercise y'imvura n'ubongera now umuntu ko kuba nakorebyo kandi kikabere kitari kirungi kugira ngo yagwara nkerino ingashi yagira ufu n'ubwire bwo mukano kandi iwe nko mushaho umukoro ho mungerere kuza kutumeje mibazi yareka kugera kikugumana yakoro muri umugwanyi oh yes so iwe nko mushaho kabere no mega shwango waza gukora mu ntogo you are monitoring the sugar levels utakatandikire kumuragurira oyine either kumeka shwango wa monitoringa health ye ningashi oral health status kugira ngo umuntu yene kagame infection anashashe rino chances ziri kugira ngo wakuri no muntu ayine gam infection na diabetic aho wakura nabasa kugira infection yego so most times kabere kirishonje kugira ngo bive notaka mukwire ugezeho funeho some kind of remedy wakora for the gum infection either no asa kumukirininga umuteka mouth wash ningashi n'umubiri nagwe abinja badabesi wata yabusine cyo kusinga yo kubakora nyonki itwe kitukora no kugira ngo kumasesinga sometimes wanonda kumukora ho kashanka munana zo kumukashesha you might choose appointment kuteka sha munana kugira ngo shaho mukashesha uyizira umuteka hamubaze oh yes ubwo kugira ngo yaza utaka kozere infection utaka mukwire already umubaza mu mubiri harimo umubaza go gukora ki ugo fighting infection so wakora wiya waya hechirondo okamuhi hakerino kagera ki already mu mubiri harimo umubaza so you are not giving infection to kuja chance to start yes so even after the procedure you make sure the procedure is clean ukirininga aho wakora then umuha instructions zo kwa kureberera kironda properly kugira ngo atakafuna infection so that then too this diabetic patient ubutaka mukwire rino is it the only option kugira ngo yes batubasa atarasesime akonye rero abantu b'ibintu shukari ushanga umuntu azimbere kenjino agwire shukari uchiza ku checking rino shanga rino litine shunga so sometimes either uine kushara mukajanja pateje shiskire yenjino akaba ariyo wa focusingaho okusinga ku focusinga kahe harino because umuntu yijagwire kenjino kakure rino means wa focusinga rino enjino tuwagera ki azenjene ine capacity yo kugumane kura neza munka infection eventually aka developing and sometimes other cancers they come as that result.
otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katakuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa mwizi reka ndete yebitoke nk'ikumi amakaga kanga kandi ne no mangu baro bankokazi kandi washa chobagira bashaka onkazi washa ataroko atarobuzi ataronzi utagira umuntu wabana cyimbe nango kumeza nyina oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programmeji eri kwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hategi nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugo ni kamanda wazo hati no kwijana kubone jane iwe twabata kubasa kuja kugikaba gato kwiriya kandi kitwegesa abantu ente yabe vumuireho nebane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukiro wingi ifitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tarebirage munonga ecyuko cyatera hari amahuri garagamwe binyogori byo nibambiriye munonga byaza kukakora bishisha ingingo kwa ne twari byo kuriya kuriya banje banzaga byo kuriya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program no bunje no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim I'll be a ninja, you're sexy ninja. no kushamira kutwariza amagara gawe twegite huru rukubanza shaha ishatu necwe kaziciro negaruko mu shaha itanu zakasheshe kubanza twegiteho aha programu yareba hindijire ahita rwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kona beninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mani in expectations zina benyine kokana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe ko musheja urukutina rahanga natubantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. Ati
I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster Yayoruga. Yakuterog. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no igomba kushoma kintu profession cye wabe no ku abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahina ze kiro aha TV West Honga Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo mucego kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kwehandikisa ni kongere mice yawe okutoranwa ukwetabo mu draw yitu biri rwa mugaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura no basa kutware kiwahangura ninga bakwe musente omukash emirundi y'urukweta bo mukazano ni kwene mice yawe yo kusingura eri kweyongera mbweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe Nehinda TV West Nehinda we bari waciri nitwe on program ya Sisimuka kandi abahereza bawe ukeneje mima yebare hamwe naco butunji charity kandi turi mutugumzamu okusashaha ishatu zenyine zakasheshaka kuko nanabagambire program ya Sisimuka twinire binji izoba eryo rakashatu nitucera kureba aha makagitu twakuza tutabana bitu emiture yitu amakagitu tukagombe bata nane bintu byone bukwatine na family nane muturo yitu nkabantu erizo bantu enda turebe abana bari muno bagenda mu cyumuro ito nkabaziro bundi tumaziro bwire bwinji tutine bana bitu nenga no bumwe osanga tube tutakatunjire bwire bwo kugamba nabo tukamanya ninga so mukuza abana harimo dynamics nyinji obumoshango omuzire natatire ko mwana wanje takamutera kana mwabazire abana bakosa advantage yitu yo kugira ngo ubundi turubanywano babo kandi usanga umwana yarwa mu kwimbagira hati tunda tureba bazire ukuri wawe turebe ko twakubaza kubakuza je ico nico kiganiro ico twenda gambaho kandi umuzire cyaza kushemeza munonga ubundi wateze tekateka yabo ko muno kuzabana abana tubakuze bata tubate umukono ko cyo babone ku rugamu ningo mwe tuba twaduze mpora kugira ubundi bakatwirire hihi tuguma tugamba nabo nimpamya to no kuturyaha turiya bazire ni wo yoko ukwakora yo muzire ninje cinchukwataho kureba ko twakubasa kuza abana bitu kandi tukabakuza je kandi amerwa izoba tukabiha mu cyo kiganiro ekitwine akasheshe akerizo nimbanza okuramusya aharubura umuzire wena umuzire wena kandi kuba umuzire umuti ngutekateka ngo no kugira ngo umwana niwo muzire kureka waboye no muntu wena ariyo myaka mito oworo kukuza oba ukamutorotora
oba ukamwiha orphanage oba ukamwezarra oba no wa mukuru wawe konka mbwenu niwe uri kutura nawe ekyo nsa kukirebera aha ango eyo kugira ngo oryo muzeire nahabw'ekyo omwana ogu hati niwe muziire we ningasho omureberezi we okugira ngo aine kuba nakura omuringo gw'abandi bakuziremu oba niwe nyina oba niwe ishe oba niwe mukuza omuringo gwona mbwenu munkirize mbanze mbebaze abagerizeho okubasa kukuza abana banyu omuringo gwo kugira ngo omwana akakuzibwa kutari kworora kyonka hariho entaniso mpango ahagati y'okworora na n'okukuza integati yangu okworora n'omwana kumangu yarya yanywa yabyama kware yarwara bamutara omwirwaro bamutambika omukazi omukitanda yabyamaho n'ebindi kuba kutukuza aha nshonga y'okukuza ningashe ekitwakweta nka parenting ningira ngu nahaba harimu obushonshoreke bwingi omwana kumworeka uko aine kutwaza omu maisho g'abantu omwana uko aine kugamba omu maisho g'abantu uko aine kujwara omu maisho g'abantu uko aine kuba natwaza aha murimo gwe okugukora nk'ogushemekwa nigukorwa okukyera karakaza kukora okutiina ruhanga okwereberera keyonja ketebekanisa kabe ekyo ekyaine kuba naaba kamwegyesa emirimo yahaka okuhata okuhinga okutebekanisa bataahi be omuringo gumwe ningo gundi ekyo ninja kushitaharire ngo orutwakweta parenting niko kumutaahi wanje Jemima yaba ariyo nakishobora mbwenu kutukuhika aha bwire bwa parenting noza kushangoshanga ngu omwana ogu oine kubona okaza erisho bumwe okaba serious okajya oti no omwana obu yashobye eki nyine kumurabya mutwe wa kiboko omwana obu yashobye eki nyine kumwima kya mushana as in seriously omwana obu yakora eki nyine kumutontomera cyanki basika mbwenu nkamwiha n'omisho nkamuta nk'omukyengye nkaba mukingirire akamango eki yakora n'enshobi mbwenu okoreka okukaza face na n'ebindi okugira ngo omwana amanye ngu eki yakora kyayogaho kyaba kibi omutima gwakagira okutiina then next time abase kucozya n'okukitebekanisa abase kukikora nk'oku kiine kuba nikikorwa then hariho na n'egi enshonga ey'okugira ngu omwana kw'okumukwata otyo wateera wajuma wakingirana weima kyamushana reero obutaka bukakuuka ngu hati omwana atandika kufutiina na nokwirira hare na nokujuta ati dada wiyija kabunu mpa amaguru ayi ninkahi omu toilet nimwara agume mpaka dada agarukira akarugumuka ahansi y'ekitanda mpaka dada agarukira akagenda ninga yakwasa shoma nk'orutookye ayefura arikusorora batwena actually ekizibu omuzaire oryomuka kugira ngu ahari amurebereho narikukora enshobi nateera nayosya n'ebidomora reero obutaka bukuuka enshonga nk'egyo so we are getting a challenge nethininess ki eshemeye kubeerwa ahagati yaho ahagati y'okugira ngu omwana omudisciplininge but at the same time you become friendly to him or her ahubwo omwana ogwo gwotamunywanire tarikwija kukugambira kizibu ki omwana ogwo gwotamworekire ngu oinemu amasimpo tarikwija kukugambira eki arikwenda hati oza kushanga omwana asisikarire okwe ninga omwana agizire ebizibu abamwe bahikira aha kweyita abandi bahika kutera okwo mukaba ba street kids abandi bahungira omu bishento na bishenkazi abo kugira ngu abaziire obundi enkoragana yaabo nabo teriho hati oshanga at the end of the day still kyaba ekizibu. So we are asking ourselves, we are also parents by the way, we are asking ourselves nethininess ki eshemeye kuba hagati yaho okureba ngo omwana tiyakutiina munonga ahaba okumudiscipliningisa guri omukono gw'ekyoma and at the same time atakufuura nk'ekyokuzanisa nomanya mbagira ngu embwa kwekumanyire kweta mukamayo. So hati ntwenda turebe how best can we deal with our children at home, being friendly but at the same time being parents as in a disciplining. Bwenu hati yo kokuboriwe pata shembe kwa neweyinga munonga eshemerire kuberyeha obono jet mbwene chagira mane minji omwana asisikara ninga cyaba nicyo cyakira kitashi cyacu omwana nabasa kubaje hazani nyina ngo tubene ho twatandira iwe nyoko akakuzata is she your friend akakunyurira amati namazu akakutere ngoro nomanya akoko amuntaka kwatanka chikobwa cyenda watete chikoba shuna chindra ninga kutera nkerisho jote yeso tumwene cyabaho niki then hakija batatitwe ishe umuntu yabaretwa nkahari ushanga buri umwe nayiruka abo kwa nyoko nagumize sho kwarije ni mugambera sho kwarije nabatera
sho kwarije kandi kuyabayisha bamugambira byabiye bizubatonda mbwenu how did you grow up namaze meche chiwagamba twaza kureba mu parenting dynamics zihindukire twaza kureba nko kuba tukurize bubwa bintu gamba mama wakakurebese risho ni woche habona unkatubwa hati noza kureba otu umwana umureba utakuvuze mami what tari kuchenga so tureba like dynamics mami kanondeba ariona nabantu obundu woine kabajenyi ware undi yayera bamuhino kwataterero cyumureba otyo akubuza abwa hatina nabana bahindukire buri muzire kuyabira gamba abana nabahindukire ninga bazire ndimwe mwahindukire yona bihindukire abo kana nabana hati environment ayibana umuntu bakuriramu think yite yitwabire twin exposure eyibine obwa hati niminji ebiri umuntu bituteganisa ubundi ati twine za TV abana nibareba ubuzano za cartoons technology amasima gahanjiro mu makagitu obundi umwana naza kushanga ubundi na following nkakazano obundi emico yori ya TV ninge byakureba social media oshanga byamu influencinga karoko shanga umuzire kuyabira gamba ukabotagarika oba wabohikire oba wabotahikire ukabohikirizo to gumwe no muzire wanje ndahakane nawe unkatobwa hato umwana noza kumbuze iki akugarike myonko muzire kandi hati umushanga wafuna challenges ati umwana wagenda ngo umuhunamisa ushangana n'umwana hati self esteem yeye nuko yikirizamo amanyato bundi mama wanje takunchiriza mechigambo kinagamba hati umwana yeyinamira nibyo bitaba tugambe bya mental health ushanga umwana tuwameza na chance yo kugira ngo bundi akushobore maybe yakora umusango ahagwacho wagukora itwabazire twenda umukura kandi tukwenda kumanya ngo mumwe tuba turi yo munshomi so bihindukire obundi okuba tukurize na nubwo mwaga buje kukagutara umwaga bakabana batu disciplininga unkobwa hati omushanga tebukabasa kuba applicable abana bitu so nijana nabazire mu kukuza abana bitu twine kumanya abana of course tebakashan disciplining eyo kukozesa aha mwana omwe nebaso kutakora ndijo so twine kutwara ubwirito kabazire tukasitama nabana bitu okamanya umwana wanje tukonko ubwo Charity namugamba hechi ubundi naza kumpura kunda mugambe hechi nabasa kugenda yechinjira nokwe ayeyinamira so ninja kito kabazire nabo twine kwanza twamanya abana bita bitora umuntu kuza manyo to bunde ebiri umuntu bikora first born nebasa butakora last born umanyo Charity wo wamugambaho ari umwana wo ragamba kaja ko kawasiriza mami sasira cecho kijene ari wo ragambere akasibanyije akahaga ukashanga hati yakwereza distance aninja tuchurunje cyo twabana I tukuzabana think we also need to camouflage tubenka nkakanyaruju kugira ngo umwana korare yahinduza rukutoro ko kareba nanda kucuza okwetegereza nanda kucuza kumaya nanda kucuza HCJ niwe no basa kongera okuhinduza not necessary kugumori the other sister Charity uri yaryaho ahunami atakugamba atakugira ki korare yaenda kurenza iyo nkaro rwije mubarire muri mutera jat but I didn't know that mom can do this then next time yaza kore kinde kintu abase okwegendesereza kandi kwagamba technology twina bajenyi badonsa kwantu babanjura ngakatbanze tuganire okachaha kwagamba technology namanyangu nubwo bwira buturumu kandi nitwenda tutakwenda technology netewa kuba ikagumana itambura abo kwantu twenda kwimprovinga ibintu bitarumwe nabo abana barya amasumo barya ha social media nebindi ubuno shangana followinga nka sister Charity katujena kwa kujwara kwa kugira ki so shango mwana yabire ejo character kandi wo muzire obundi oshango mwana yakogira mungaro so konko bwira bwinji ntwantu enda tutemo kitwa kweta parental guide kugira ngo mwana wamanya ngo yatunga smartphone nkeje waje mugurura obayaje guru bayagira ki you follow up ukumeno hikasimu yabo ko ino bushoborazi nko muzire oreba ko naganira nabo orebe byakuba naganira kwa kubaryo mukaya abana areba nabarya ariki akosa TikTok mnonga arya Facebook arya ebintu nkebe nimikutuki eyakusira kuba nakorisa then umwana gumeno muguidinga urukuje tkonko bwa following go no muro kwajwire kare niyo mijwara y'imuri hati konka ekitinsanka kitoko kitunga omushira takakutasya yashanga ngo jwara full time abariyo nontunga yaberi nka TV nkeji bataho filmu
obwira bunyi batakufutaho parental guide bawugira ngo umwana reba nawe emizaneji ogume nomushoborera obundi aho kutekateka ngo bwongo bwe tubabasa kwetegereza so ningira ngo omuzire jo partner yine kuba nazana omwana akabasa kumukuza je n'obutekenereje yene tutwara bitu nitwe takashitama tukareba konka nitwe turwane mashija tweyiheyo twehereze stini secho eco buzire turi turi kuguiding abana bitu omunshonga zona mwe bari kumpurekeza ese kiganiro tuza kontu tuchongera hawo misho bitini wakwasa kuri ya social media platforms zitu netukusima munonga ko kutwatwagambire ya program nebinji twenda twataburi chimwe chona echo kwata na magara gitu ebintu muni fomu ihanga byone ebyo tuza kubantu bikuretera uko bwa hatika tuzomuka muno kace tuza kubantu garikana ba College Diocese Revival Girls Fundraising nibyo biturabentu gambaho reka twakira abajenyaba ubu hatika tuzomuka muno kace mutakarugaho amagara ni gace no kwegesebwa ahamagara gawe okurwa mu bahangu abo turi kuretera rero bakakwatira inama habikwatirine no gushimira kutwariza amagara gawe tugite huriro kubanza sha ishatu n'icyo kaze kiro negarwa mu sha itanu z'agaciro kubanza otaferwa abataka nani teka mazima tukore hakajenyi kace katakutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwenkoko ezuwa reka ndeteye ebitoki nk'ikumi n'esano yinkwa abataka mu nkwasi amakaga kanga kandi nenye nomangu baro bampa omukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira omuntu wono wagambira ekintu eki nangwa kumumanyisa buri nye nakugambira nakweshengereza aba nakerebera ekyo tinkakikora kasha kirakuyotenda omakaga ngendoronda love you, sweetheart. Shobanjirirwe. I love you. You are so deep. I'll be a ninja. Yes, it's a ninja.
Justin Hinda program ekirisisi mukahawe bariwe akiri nitwe umuhereza wawe ucine Jemima ayebare mbone ko kunanagambire muntu za kuba ntutunga abajenyi ku rugomo Ankole Diocese amakuru manzi garingu bashyiraha kandi batunga umugisha kutaya isa Reverend Canon Agasha Mwezi oguyajekera Bishop witu omukundwa yes Bishop Sheldon Mwesigwa kandi oguno Bishop witu wa Ankole Diocese ntweda kwa ntugamba Revival Girls bine fundraising na Thanksgiving ebibyona naza kuba nabitwanjura na kwakira mu studios yebare wishemwe abaturikize n'abakutoreba mukama witwa Simu okubanyajora Agasha Muhezi Reverend Canon n'izina ryanje ombureberezi bwa Nkole ni Nkoranke Education Secretary ningo muhadiki w'iby'ubwegesa umukasheshoka natungo mugishago kujokera Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa Bishop w'ubureberezi bwa Nkole kandi owagirije mu konka kikirizangu nije TV West ngamba n'abahurikiza n'abakutureba akusimarhanga ahabishemere ya Revival Girls High School erino kusima ebiro 16 urwa mukaguru ahabukuruzinga impiha zokombekera bishiki uburaro ninja ono ituratanchire Bishop Ntumanko muntu arukunda ebintu ebikwatine no kushoma na yabanagamba ebintu bikwatine namagara na no kushoma ninjira nibyo bintu byakucira kugambaho umunonga ati tushobore Revival Girls obundi nabatakujumanya kandi mwenka Ankole Diocese mukuza kugiteka umuka ekigenderwa cyanyu kikakirici yebare abakuturikiza n'abakutureba wambuza twaza kutaho Revival Girls High School tukaba tugenderi tukaba ntoreba embera yabishana n'abakazi abakushoma mu ihangeri na no kuba kwetwazo maka n'abari mu politics no mu civil service no public service kugira ngo tubasa kwindura values ezero heberebi mbwene twatekateka ngwishomerera rutorite kandi tukareba ngo abantu bicike iki cya Western region nibatwara abana munongo mu mashemera ga Kampala nangwa wari bazagayaza wari bazana magunga hatabwo ngo guba kwetenga kuriya muri Kampala na Buganda kandi ubundi tuza yuba tugerega mwe twagera ngo kunuya ito tukatandi kishomero tukarana cyaringa to that level ningo kushiraho rero tukabenefitinga abantu abishike iki nabana abakubana imyanya umwihangerio umwishomero eri harivu yago ninga kushiraho nicyo kigendererwa kandi ikindi kitwabiri tureba population explosion mu Uganda abantu babire bingi population explosion amashomero gijire kandi amashomero mingi tuvuga kutandukwa mwe tukindangu nabo kandi tuyambe government tugicendereza hanamba yabana bokenda kuza mu mashomero koka tukona sharinga abakazi nanabishi ukorwa muri Revival Girls High School abantu very special abataringa challenges zina nakugambira abakurira umusinji gwedini exactly ekindi kinanyenda kumanyisha mereri nerishangwa hi limazire obwire bukwingana ki kwihamuruteka yabare ishomereri riri ahamayuruzi 12 aharugudo warga harina aharugudo kuzibanda umwanya nabagweta kati yazo kandi ishomereri uranga kwiyarutire rikakoruma ko bw'inkumi nena mbone riyuma kagwa kabiri but surprising enough ruhanga yagenda yayitabana ahabwa vision na mission objectives ngoko nani mfugambera hatabana abantu overwhelming mbwenu distance from aharina argudo kuzabushenyi urukuzibanda kilometers 12 aharugudo urwaza ibanda umukono gwa bumusho nariyo wahikaho none rureba byo ngande bari yakwegambira ngweje no Revival Girls High School baro gwabana nugwingana nka umwa baro gutwine abana ngo kunana kugambire ntwe nangu tworishe mereri umutindo rutari inkaganda twinaganda nabandi binagande twina abana bibiri abarabana konka abana bibiri abarabana abana batovaho iminjire twahika kugambira bazire ngo tuyijura facilities zindi tuzine konka twayinangu tungireho dome trend ijo era accommodating kandi numanyangu na space tuyitutiremo tutwenda kupatanisa abana tutwenda triple deckers ngweno twenda kugira ngo umwishiningo mukazo turakuruze Revival
really abaryo bo mutano exactly yashohora ko then ate kinanyenda kumanya facilities ahishomereri ebitabo kwatinena na bunde byamizi amashanyarazi laboratories classrooms obwa hati biro bitabunde kana na bimwe byakwasa kubona bibirabura mebe mukwenda ku fundraising amizi twinamizi National Water and Sewerage Corporation kandi tukaduriringa amizi underground agit standby kugira ngo uri umushyuto twenda kunacyaringa hatarigirijo bakararata nabiri icyamizi nakeza abashomesa twinamizi wagagamba agoragaheza amashanyarazi twine sori kukavaringa ishomero ryona kandi twine hydro abo kwandi tutenga security tukayinda mwirimu atene cost then laboratory nko kuwagamba laboratories zine nizimara nangwa twongireho na hatumbere twongereho na mwanya gundi kandi cyo nataka kugambira God has been very good and faithful to us ishomerieri twaregisteringire azana O and A level boarding school twine hobadi abo ko twenda babokisibana batambura umuhanda ubundi bakatongerayo nebizibo mu so it is O and A level for registered with the Ministry of Education and Sports kandi cyo hanga tkorire in this same year twine examination centers for O and A level mwafune na centers ntwenda ngo abana bita bari mu senior 6 abo twatandikire nabo rastia n'abari mu senior 4 results ututegereza front page ya New Vision next year na monitor no observer na TV west neza ko bari tugamba we are very confident about it kandi byabashomesa ni bamara ishomereri abashomesa tubide kandi nangwa niza kutwara ututayayire abashomesa nabamara kandi buri umwe tukamuhinja no gushagaza shaga kugira ngo ate kwasa abarho kandi nabwire bwa office abarho students babinde time ya consultations baze bam consulting ukureba ngo abana babashoma kandi tubateganiswa baba successful in the education career twabura ngo mwino fundraising ningashi thanksgiving otobundi tumuricire tumanye ekiri mukiza kuzigendo mishi ye bari icyo nicyo cyandeta professor nicyo yanyoherereza hangu ngambara bakutoreba n'abaturikize ntwenda gusimara hanga ahawe ibice binakugambara success izo situation okurango kutishemero manyana byo tukarukura 2 billion ruhanga akatukoreraje twenda kumusima icya kabiri twigurisha mero by faith anga yaturitera abana twenda kumusima yatwabashomesa yatwapatners barunji nkim TV West na media houses izindi imwe tubasimi mesere mukozero mu murunji twenda kusima rahanga abana hati actually yaba ni geta cyaringi kunka niyumbweno ni uragero ko wakitereza hatu ruhanga yatukorera je yaturitera abana kandi bayinda kucyara ki capacity mbona ruhanga kwaturitira abana twagenda kucyara capacity twagera ngo ibyo byatwireho katubaze tumusime turonde $200,000 twongereho boarding house ninga dormitory yabishabo etukuteka uneza kutongeraho space y'abana 200 ahabo kuba it is a storage building slab already roho mbona no kwimuse tukashakara so nicyo tubarire $200,000 kombe cyarabishe 200 hati next year ko murazi kureta abana banyu na barumuna banyu kandi tutabahebera ngo tutineho kubaraza classrooms ziri enough computer laboratory well equipped laboratories well equipped competence based curriculum ya set mbwena hati kitubiri tureba for next year no kureba ngo hati musasadatamu twabombekera dormitory twayongera habanigana abako bazire barede and willing mbwena hacyo kusima niho twetire engineer Dr. Silva Mugisha managing director wa National Water and Sewerage Corporation nko mjenyi mkuru aiza tukwaso kusima kandi bishop witu professor na watu atwebembera umukusima rero turunda ni $200,000 ezo turebingwa bishaba twabateraho buraro rero twabura kwa abazire birango ngo abana tuneho kubaraza yes echo ni chironje fundraising ningashaje thanksgiving neza kubera hori yari nyebitandika shazinga yebi byona bitugambere thanks okusimara hanga habo kwegera ngo tourism resources na nesente berho mukaga 2016 okutandikana na shahishatu ahishomero ya Revival Girls High School kandi niyenda kugambara ngo abantu bona tubesere na hati niza kubeta kutera umuranga kubeta abantu akukunda iby'ubwigese abebimbizo mu community no mu government yesetu na roko nabo tubeta abazire bishomero and we wishazi nabo tubeta kandi ni abanyamahoro imwe nimwe special partners imwe tubetera kimwe kandi support appeal ya support
na construction materials ntwenda cement ntwenda mtihimba ntwenda mushenyi mbweno naro muntu akubayine ikirura kiriya cya sino truck ninga ibyo bihangwe bindi nashuri tushakira kandi nanakubayine akutugera auction items mbwene nyenda kusima kandi abantu barahanga batandikire ubishimwe no Erickson yamaze kutwente ngo twije twihimwe senti we ni yayine turebe ngutayimbe kishomero hariho niba wishomeraho umushija nibamwita stanure yatukizaho 5 miliyoni tobe kishomero mbwene abatakizere nyenda kubashaba no kubishengereza ngo mwije twase professor wanyu ngo ko wamweta o education nakunda ibintu byo kwegesa abantu barugomba utamanya kandi baba abantu barungiro yari so ntwendangu mwije mutwase tusimera hanga ikirargemu ntuyeta buri muntu wena abebimbezo mara muzobona tubeta politicians, local leaders, community leaders, parents, abanya-Uganda n'abantu barahanga mwena abakunda ibyo gwegese mwije ukushabana kutandukana na shahisha to okusimba kwitu kiraruge mu cyona nicyo kuzakombeka uburaro bwabishi hari Revival Girls High School okutandukana na shahisha ibiri 16 byo kwezo kwa munana tuchino tujeno mission na program ya sisimka tuchine Reverend Canon Agasha Mwezi turi tugamba Thanksgiving ya Revival Girls eri nishomero ryitu so neretwetaga iwo wakuboyine cyone cyo wakubasa contributinga tukombe kishomero ryitu umutinde gwo bibyegese umurimba ningasho munakore diocese yona abana bito tutakabura tukubundo kaburo mwana ho kutwara umwishomero ryo mutinde kandi twine aha ishomero umukamwana katizo mukahumuro kace ntuza kuba tugaruka noza kuba no tushomera nyuwo wakwasa kuba ina ubuyambo bw'ukwenda kuhereza ninza kuba nimbutanka echo ntuzugane turabe twine uko wahatikatizo mukahumuro kace turi mu tugaruka Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. You say nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmagic Prime, Channel 303 on GoTV, and Channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus, or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. Hello? Aveno? Hello, madam. I am Mr. Longido, the roof control officer from the district. I've never heard of you before. Trust me, it's a real job that you don't have to Google. Now, please, tell me about your roof sheets and don't leave out any details, eh? These roof sheets are called Orientile from Uganda, Bati, and we've had them for quite a while. They come in many colors. For us, we chose this color. They are very wide
So we used less sheets, which saved us a lot of money. Wonderful. We'll be reaching out to you with the report in a week, eh? Okay? Bye! Shakari enju yawe urukwesa orientayo amabata go kusinga y'obuhango okurwa mu Uganda Bati. Engineer, Uganda Bati. Genjagala go! Uganda Bati, Uganda's most trusted building solutions partner. StarTime presents Miss Uganda Presentation Night live on Makura Chika. 25 stunning finalists from different regions of Uganda begin their quest at boot camp. Who will be the next Miss Uganda? Don't miss music performances from VP Band, Unknown and Tres Melon. Watch the show live from Sheraton Hotel this Friday, starting at 6 p.m. on Makura Chika, only on Star Times. Miss Uganda 2025, True Ugandan Beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, U-Home, Xiaomi, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Rich Hand Uganda, Chira Motors, Mbalesino Industrial Park, and the lead sponsors, TNL Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. Reverend Canon Agasha Muhwezi kurugoma Nkole Diocese kandi turimo tugamba Thanksgiving ya Revival Girls obundi wa watugambiro werabeho mukagoru 2016 mwije tumbeke ishomero litu iwe wena oine chaine ntuchachira kuja tumbeke ishomero litu abana bitu babishiki bashomere omwishomero eliyo mutindo murunji wakwana indabundi kuba supportinga arye chikozi tukarabira nkahi yabare twine account numbers banks na sako zitari zimwe onchirize ngambe honkibiri kandi mbahe na mobile money number ya headmistress Madam Claire kugira ngo wako bayine contribution nabasa kugitaho kandi tujakira account numbers zona zandikira mu mazina ga Revival Girls High School Revival Girls High School kandi mbere ni ya Musako 2012 Limited account number ni 2 emirundi 3 kinana na mushanju anani 2 mbere ni ya Musako 2012 ni 0 emirundi 3 kinana na mushanju anani 2 omazina ga Revival Girls High School kandi Equity Bank still mbere Revival Girls High School account number ni 10 20 09 mushanju emirundi 2 0 ijon Equity account number kandi FCU Bank Revival Girls High School account number ni 0 2 00 15 mushanju ni 3 0 mobile money ya head teacher isimu ni 0 mushanju nkaga ni 5 088 twataho ntuba twahwera Revival Girls High School aho kusibarahanga aho mwakagumwe n'iceka aba success zezina nimbagambira kandi no kwija kuba kutwasa Professor Fred Shedon mwese kwa Bishop w'ubureberezi bwa Nkore na n'umujyi mukuru wa Isre na nimwe mwene kugira ngo turunde na miliyoni 200 tutereho abana bitu babishi dometry rero ha mwaka tutashanga ntugera ngo tutwine hokora bishi abo kubishomero abazire barukunzere munonga aho kigendererwa ishito abatwashe yaringire we bare munonga and ubundo kwa tugambira mu activities zinde zumwe na ishomero tokamanya ubundo ko muzire wakubari yokwe aka turetera abana boka babana ntubetaga
yebare echo nagambira mu bitwarestire twatandika ishomereri vision bearer witu associate professor Fred Sheldon Mwesugu w'ibigwegeso wabo wagambire no kureba ngo tuyihamwa abisha barungi kandi abarije kuba bebembeza babandi ni target tukigenderire namwe no bintu bitukora kandi bitutamamani ni debate communication speech twa competingere n'amashomera gandi aha regional na national level kandi we have really been successful abisha babagire no State House for your information je bari mu akagumwe n'icyo kwereka president kuba kugamba communication debate speech we are training leadership kandi English ahabuko n'exams ba setting mu rujungu so if they excel debate exams ba sketch kandi no mu athletics turiyo tukoraje kandi nangwa n'abantu abandi batusupporting na natakugambira aba MTN bakata computers ikumi batuteraho na internet y'umwaka bwona turi kimunungu then abandi wishe muri chikiri muzeyi wabira aba minister akaturetera flat screen yatuteraho DSTV abana barebe during their leisure time konkesha mane kinkwenda kugambarana n'abahurikiza nabo kutureba no kugera ngo tuineho sessions every Saturday okorga shahitano okusesha hamushanjo nibageta program ejo neza revival TV ntubana twegesa turunda abakazi ababere successful umunsi kwija kugamba nabishabo bakabenkarejinga bakabecho kurebera twatungire professor byachika wa Mbara University of Science and Technology Vice Chancellor yatushikire Dr. Martha Simwe ni kugambira ho nyabinarebere Dr. Martha Simwe na academic registrar wa Mbara University of Science and Technology Dr. Anne ni dean wa faculty of nursing ya Bishop Stewart University Dr. Donna the dean wa faculty ya agriculture ha Bishop Stewart University kugira ngo abantu abataba haroro models batakaza bakaburabura nko bataza kuburabura so target ejo tujini nko kuna nakugambira kuri bangu tukaturi baba ari nakagena ngo bakashomera gayaza later in life tuje turi umwana washomire revival kandi ibintu byedini ni manyo kwete bakora kinga hate ibintu byedini abo kabarya sauce wibuchimanya ebintu byedini okushaba is part of our program every morning abana bimuka after breakfast nibabanza umchapo barga kushaba bazum class akesho ngor kari muzabura ki 13 ko nimcho mukasheshe obanze washaba tuchineje then na evening in fellowships hagati evening rero kibaritera kugira ngo babaje na no kushaba kugira ngo ibitu byona tubigekere mukamo kureba ngo taba successful spiritually tabakulakinga and icyo ncedine niciyamba na nabana ningasho umuntu waburijo waguma ori grounded aboka wana manye dine tubarukwatera mu mushango ngo bakwa experinga ebe bitwatureba manyangu za strike zo mu mashomero ebe byo tuturabe to be expected aisho murito obundi ko ruwaga ko katushomera enamba zese mu bunde za headmistress kugira ngo umuntu ari uko maybe watachikwasireje achikwate rero turebe kutwakubasa kombeka ishomero ryetu yabari isumu ya headmistress Madame Claire ni zoro mushanju emwe nkaga ni 5 088 mbwenu ejene ya headmistress kandi inene ya walid Airtel 0 9 9 0 0 mushanju 02 9 9 emwe obugambo bwawe bwa muhero bwe tukendera n'ubwana obugambo bwanje bwa muhero ni cyandita no kubashaba bakuturiza nabo kutureba mugambere n'abagenzi banyu murarebe ibiri 16 shayisha tuzakasheshe tuze Revival Girls High School tuze kusimaranga turundane hicho turatunge kuri bangu twatunge sente sokombeka oboraro bwabishi aba media na nabisire businessmen na nabisire abanyandidi na nabisire politicians community leaders na nabazire bona abishomerera n'amashomera gande ngurije to supporting ishomereri kuri rebuild for our future na nutini mwana aiza yombekera bijukuru barize kushobora mu ishomereri kandi mutenda kufayo kuri bangu ishomereri ryagumare riri hamutinda tenda kusima abatureba n'abakuturikiza
thank you so much for hosting us. Nano wishimwe ari nyuma ya kamera twenda kusima mukama wakwereza umugisha. Azogwe no wibanda so yanataha naraba ishomera. Ubwo gumugambara wibanda wanyu gumugambara wibanda utukari gishomero rurungi ngwe nutenda kubasima mwena okugera ngo TV West kandi na management okwicereza ngo twishe tugamba hari Revival Girls High School kandi tubasima na project ze kanisa zone z'umuturi n'umugambaho we are very happy about you mutukorire urahanga abaherezo umugisha abakutureba kana n'abaturikiza wabare mnonga Reverend Canon Agasha umuhezi kurgomo Ankole Diocese nitwa Ankole Diocese ntujikunda mutiro contribution y'amani uyu mu diocese ji amashomero tugareba spiritual tutukula kinga mutwirize hina rahanga kandi ukora agarike uturamukize bishop witu ntumukunda munonga arimo nareba TV West namba twazi bashomera Revival Girls Thanksgiving na fundraising oramukagoru ntubeta mutereze mukono tubase kombeka ishomero ritu abana bitu babishi batakagumo ko bundo mwana kasita muka ahamwije tushomesa abana bitu nyensya tokamanya stock basa kwihamu mukabana bitu at least bashomero omishomero erunji ishomero kumanya binte bukwatene nebyedini ishomero muno ryombe ko mwana hirona na academics baramuno na skills ezindi kugira ngo wese yaraze maheru abe nabasa thriving ningashi okubaho akaba omwishe ningashi omukazi wo mutano tuza kushomera kumura twatireho tukombeka ishomero rito Revival Girls School program ya sisimka yakire munegendo misho tuchkwinire binji konko bwahati kati zo mukangono kace tuza kwantugarika na mzee bisisi no ari kushemeza okuseshaha ishatu zenyine zakasheshe mutakarugaho. twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikirize biroto byawe ko nabeninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations ezina binini ko kana abawana ekeriyo kujya ngo ushwe bo musheja orukutina rahanga natabantu tayayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi to munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahi naze kiro aha TV West Honga
abanyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucyo gwo kusingura ibihembo nyamwingi ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kwehandikisa ni kongera imice yawe okutoranwa okwetaba mu draw yitu biri rwa mugaga shayemwe necweka ezekiro waheza kusingura no basa kutwara ekiwahangura ninga bakwemu sente omukash emirundi iri kwetaba mu kazano nikwe n'emice yawe yo kusingura eri kweyongera mbweno tarindaho tera star 238 star 3 star 10 hash oyegito mu kazano bwa hati akarero nikagambwaho buri hamwe Nehi